Prosesi wisuda Senat Guru Besar Universal Institute of Professional Management memasuki acara wisuda. Semua yang hadir dimohon berdiri. Professors and the faculty members are entering the venue to proceed their seat. The hymn Gaudeamus Igitur. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. We have to come to the moment to concentrate our thoughts to our beloved ones who have passed away, and also to the heroes of our nation who have sacrificed their lives and souls for all of us. May God Almighty accept their sacrificing and put them on His side. I'd like to ask you to pay homage to the people. Kita akan mulai dengan mengheningkan cipta. Dimulai. Kepada wisudawan-wisudawati dipersilakan duduk kembali. The inaugurating of the session open for the public of the Universal Institute of Professional Management by the Chairman of the Senate. Ladies and gentlemen, dear guests, Dear graduates, on behalf of the Senate of the Universal Institute of Professional Management,
I'd like to express my most sincere gratitude to all of you who have been, are and will be involved in the activities of our institute. I also like to express my gratitude especially to those who have completed their studies with the Universal Institute of Professional Management and have reached a certain level of education, therefore be awarded with respectively Bachelor, Master and PhD in Management degrees. To our future students, we are welcoming you to the Universal Institute of Professional Management, a degree-granting institution offering the highest caliber academic programs, transmitting instructions to the Indonesian community by using individualized and tutorial system by a vis-a-vis tuition. The Institute has capably met those needs by offering instructions tailored to the students' unique requirements and by ensuring that the supervising faculty members communicate properly with the students. Attendance at graduations is not mandatory, but students frequently enjoy to participate in those graduation ceremonies as a climax after having accomplished their studies. Please be assured that when you have completed your degree program with the Universal Institute of Professional Management, the graduates will have a diploma of which they can be proud of. All our faculty members have advanced degrees from prestigious universities and have excelled in their respective fields. In short, the Universal Institute of Professional Management stands ready to give all the students service, integrity and quality in higher education, helping further your scholarly and career goals in the emerging world community. I'd like to wish all the graduates success in their future endeavors, and may God Almighty always bless and keep you. On behalf of the Senate, I declare the session of. Our vision is to become the most needed management trainers in Indonesia through a set of strategies emphasizing a focus on alumni and being the lowest cost producers in the management industry. Appreciating value more than size, quality over quality, and with a focus on the future, the institutes have chosen to consistently and creatively endeavor to provide high-touch quality management training, while continuously striving toward intensive innovation, optimal efficiency, and productivity, thus delivering maximum value to alumni. Bagi UIPM, alumni adalah segala-galanya, karena mereka adalah aset yang telah memberikan perkembangan yang sangat signifikan bagi lembaga pendidikan yang bagi di negara kita sendiri masih dianggap asing. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa apa yang akan terjadi di masa depan tidak seorang pun yang tahu. Nah, saya sebagai pakar latar depan sudah membaca antisipasi ini, bahwa SDM kita harus di-upgrade sedemikian rupa sehingga tidak ketinggalan jauh atau kalau bisa sama dengan negara yang maju. Inilah yang kita harapkan. Terima kasih banyak kepada para guru besar yang telah mengajar para mahasiswa, dan bagi para mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya di UIPM tetap masih bisa berhubungan sampai kapanpun. Karena kita memberikan pelayanan bukan hanya sebatas wisuda saja. Sesudah wisuda Anda bisa berhubungan dengan para guru besar kita ataupun kepada pemimpin yayasan sehingga ilmu itu tetap kita update senantiasa. Kita ingin bukan hanya lip service saja, tapi kualitas adalah segala-galanya bagi mahasiswa UIPM. Sehingga kita ingin menjadi lembaga pendidikan tinggi, menjadi lembaga yang menjadi nomor satu bukan saja di Indonesia tapi di Asia. Ada kabar baik untuk saudara-saudara sekalian bahwa dari Malaysia akan membuka cabang UIPM di Malaysia, karena UIPM dia terfokus di Jakarta, tidak menyebut nama California atau disebut Harvard. Karena kalau orang Malaysia belajar ijazahnya dari California, dia pulang ke sana, mereka akan tanya, awalnya sudah pernah ke Amerika kan? Akhirnya begitu. Jadi kalau sudah belajar di UIPM, bahasa Inggris para profesornya dijamin, dan kualitas pendidikannya juga sangat signifikan tinggi, sehingga kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat diandalkan dan sangat diminati. Perlu diketahui bahwa di UIPM kita menganut sistem people demand we supply.
sehingga semua gelar itu ada di UiPM. Orang meminta, kita sediakan dengan pertanggungjawaban akademik tentunya. Nah, besar harapan kami kepada para wisudawan untuk menjadi profesional, tingkatkan profesionalitas kalian, dan tolong dengarkan orasi ilmiah daripada Presiden Senat dari UiPM nanti. Demikianlah harapan saya, dan semoga UiPM tetap eksis dan tetap berkembang di masa yang akan datang. Dan sebagai sekilas info bahwa November nanti akan diadakan wisuda di Surabaya atau di Singapura. Demikianlah ucapan pengantar dari Yayasan Universal, dan kepada para wisudawan selamat. Satu kali lagi pesan saya adalah the future is not something of tomorrow. Masa depan bukan besok, hari ini. Hari ini Anda harus berpikir tentang dolar dan sebagainya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.